Kirinteto ingi nandi atongeria BEBEERU bakanisa ya METHODIST NIBAUGITE nandi bakairutaniria gucokaniria kanisa ubu bumanite na Mpathu ira chithiritwe ire au mbere kumakire atongeria na kugaukana kinya akristo atongeria barabatari baugite nandi bakairutaniria na gutigira kuri no rumwe kanisa neu na bakuthika rwatu kwa buru tora tukwirwa ni Boniface Mwongera ni borite kinya atongeria bagisiasa kinya bukugwatanira na kuthiria Mpathu ira chithiritwe ikioneka gutigira kuri na THIIRI. Kiri kiuthurano kia mbere buruna ndekibante to ntukwena arua nyume kuthura ntukwecho asko muneno kaza cha METHODIST ya nthigurune Kenya bwana Isende na arekirite mugamo jo kurekanira arugite kenda kanisa METHODIST thiro ikiora na gwita na mbere utongeria bwabo kwa mwakwithira bwirekera na gwika nthiguru mantu jonthe ja mathuku kira jakarikite ukanyuma. Ni wakati muhimu sana ambao kwa sote tunataka kusemezana. Ndiposa tunasema kama kanisa tulikuwa na shida zetu, mlikuwa mnazijua, na sisi tumekuja ili tusemezane, tuweze kusameheana. Na orekani bobona abu ibugitibutro bwekinyira muntu onthe ura watirwi kanisa METHODIST kaninyoro miaterie Bishop Joseph Ntomburo Moine ari amwabo Former presiding bishop, hatuna shida na yeye. We are going to embrace one another. And this is extended up to him. Wale ambao kwa wametimuliwa tumepitisha katika conference hii ya kwamba warudishwe. Turaranirie na twakarania bubwega na tuona naria turirite na twairiranira na twaringa na ibara na twagwatana buru na nandi tuyantu bangwataniro emwe kingi turekani bogi kanisa ke otogero Bishop Nde iboshokete bwatumanakiri mutongerio nthiguru Rais William Samoei Ruto na mutongerio wa Azimio Raila Odinga arababerite beje amwe baikembatho cia nthiguru kenda bono kia nthiguru. Viongozi wetu wa siasa na wengine wote wawe na wakati wa kusemezana. Hakuna lile ambalo hatuwezi kulitatua. Kwenda kwa mitaa kufanya maandamano haitoshi. Umuhimu ni watu wakae pamoja. Tuko kathomba nacio kanisa ya METHODIST nithirite gwita murunga mojo ayo jokonekire kwithira ikenderea nthigurune ende nande otongere BEBEERU wa Bishop Nde ibugite bukethira bwishumiria na kwakira kithuki na kira ikobua. I would like to send our condolences to the families that lost their loved ones in the demonstrations and pray for a speedy recovery and peace for all who have been injured and those who have lost livelihoods and properties. Nyume ithurano bia askofu munene ntukwecho au ntukwegoro ithurano bingi biraithikire aria Bishop Sinondi mwanya bira ithurano bethurwa naftare gitonga athuro ja Bishop Sinondi Nairobi ole Mutien athuro ja Bishop Sinondi Rutero Western Kinotia Nampio athuro ja Bishop Sinondi Nyambene Erika Motwiri athuro ja Mwikiki no conference Daktari Maromba Nwe athuro ja conference secretary. That when politicians come for worship, they must maintain the status as worshippers. However, when we have special occasions in which we have invited them, it is not necessarily that they use the pulpit. Ke reporter Antosharu TV weekendi kumaja kingine kinene kimshusha Nairobi mbita Boniface Mwongera.